Ovde žive od vajkada. Sa nama su u prošlosti delili i dobro i zlo, a o njima se gotovo ništa ne zna. Vlasi, o njihovim običajima, kulturi i tradiciji, ali i problemima sa kojima se suočava ova zajednica. Saznaćete u serijalu emisija posvećenih Vlasima na Best televiziji. Dobroveče i dobrodošli u Vlaški mozaik na Best televiziji. Ovo je druga emisija i zahvaljujući našem gostu mnogo toga ćete danas čuti, saznati i naučiti. Sa nama je gospodin Slavoljub Gacović, doktor istorijskih nauka i bibliotečki savjetnik. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, jesmo bili našli. Dolaskom Rimljana na Balkansko poluostrvo počinje, da tako kažemo, romanizacija tračkih plemena i na današnjim prostorima ove naše istočne Srbije. Možete li nam kazati koja su to plemena i koji su narodi romanizovani, odnosno kojim sredstvima je vršena ta romanizacija stanovništva i koji su bili putevi romanizacije? Pa, pokušat ću, mada je pitanje ovako dosta obimno široko, ali plemena koje se inače pominju u grčkim, pre svega, onda i latinskim izvorima, nakon dolaska Rimljana na ovim prostorima, nakon formiranja Mezije, nakon 14. godine nove ere, imamo skordijske, male skordijske, odnosno to su potomci, da kažem, jedan deo Kelta na ovim prostorima. Imamo boje koji su također Kelti, koji su došli negdje 290. neke godine, ali ono autohtono srednjobalkanska plemena na prostorima, da kažem, današnje istočne Srbije su Tribali, Mezi, Tračani, pa i Iliri. Među njima imamo Pikenze, Trikoneze, Tarpe koji dolaze sa Karpata, odakle i potiče majka našeg imperatora sa Felix Romulijane. Imamo dakle Dačane i Gete koji govore isti jezik i koji se nalaze i s ove i s one strane Dunava. Moramo znati da je to stanovništvo stalno prelazilo te na jednu, te na drugu obalu Dunava i da normalno sa dolaskom germanskih plemena nakon 235. godine na ovim prostorima mi imamo i, da kažem, Germane kao federate koje prihvata Rimsko carstvo i na ovim prostorima. Autori koji o tome pišu, to su Plinije, Ptolomej, Seneka, Arijan, Apijan, Ceces, Eustatije, Solunski, Ovidije, možemo ih nabrojati na desetine i svi oni pričaju i o tim narodima koji su tu i o procesu romanizacije. Proces romanizacije je valjda tekao inače kako teče bilo koji proces prihvatanja jezika, kulture jednog naroda koji je na višem stupnju razvoja civilizacije od srednjobalkanskih tračkih plemena. Proces romanizacije svih tih tračkih i drugih plemena, dakle na ovom prostoru, je išao preko urbanizacije. Ako se počinju graditi putevi, a putevi se grade pored, tu su i civilna naselja tog življa, tračkog življa koji živi na ovim prostorima. Dakle, naučili smo da to romanizovano i romansko stanovništvo na ovim prostorima, na prostorima istočne Srbije se udvostručilo nakon povlačenja rimskih legija i romanizovanog stanovništva iz Trajanove Dakije. Sada, odakle toliko govornika rumunskog jezika? Mislimo Vlaha Rumuna, za koje možemo kazati da su romanizovana tračka plemena, jel da, na prostorima Rumunije današnje? Da. Znate kako, Eutropije u svom kazivanju, ako mi dozvolite, ja bih i citirao. Može. Provinciju Dakiju koju je Trajan s one strane Dunava sačinio, Aurelijan je napustio, ne nadajući se jednom očuvanju, jer se ceo Ilirik i Mezija bili opustošeni. Malo tu preteruje, jer ćemo vidjeti kasnije priče moje da baš i nije bilo tako, ali evakuisano je Rimljani iz gradova, dakle te Trajanove Dakije, i gornji sloj i sav onaj vojni element nakon 271. godine na ovim prostorima, to je kraj 3. veka,
je prenapučeno, da kažem, toliko stanovništva ima na ovim prostorima, grade se novi gradovi. Već 324. godine Konstantin Veliki već gradi limes ponovo, da kažem, oskrbljuje novim stanovništvom romanskog življa, koji treba da brani limes i naziva ga Ripa Gotika, pošto sa Gotima ima problem na tom limesu. Gradi čak i mostove, to znači da rimska vojska prelazi često s one strane. Ali, i pored toga što je gornji sloj prešao vamo, ajde da kažemo, donji romanizovani sloj stanovništva je ostao na tim prostorima u podnožju Karpata. Pored Germana, Huna, Avara, Slovena koji su njihova pešadija i tako dalje, Bugara koji dolaze sa kuverom još u krajem 5. veka i onih Bugara koji dolaze i formiraju državu na današnjem prostoru, recimo severoistočne Bugarske, odnosno današnje Dobruđe koja pripada Rumuniji, južno od Dunava. Svi ti narodi, sva ta plemena varvarska, dolaze da pljačkaju. Pljačkati se imalo možda u 10 prvih godina šta se imalo pljačkati, a poslije su odvodili roblje, romansko stanovništvo, na onu stranu da bi se otkupom ponovo vratilo. I ponovo bi bilo pljačkanje i ponovo bi se otkupom već u vreme prihvatanja hrišćanstva, otkup je bio ne samo od cara Romeja ili romanskog carstva, nego i od episkopa, episkopalnih centara i tako dalje, koji su hteli, razume se, da vraćaju svoj živalj na tim prostorima. Znači, taj romanski živalj je stalno išao severno od Dunava, vraćao se južno od Dunava. Išao severno od Dunava, razume se da je tu bilo i tih sa tim varvarima koji su već prihvaćeni na ove prostore, bilo je brakova i tako dalje. Čak recimo Valens, vladar, imperator Rimske imperije, zabranjuje takve brakove i tako dalje. Zašto? Pa, zato što je problem kakvi će biti potomci, da li će biti varvarizovani ili će biti romanizovani. Dakle, tu nastaje problem, imperija se i na taj način brani od toga. Međutim, ono što već ima u zakonima da se ne sme, to znači da je toga bilo. Prema tome, mi imamo i s ove i s one strane brakove sa federatima, sa tim Gotima, Ostrogotima, Vizigotima, koji već 488. godine odlaze s ovih prostora, ali do tada je toga već, evo vidimo, 5. vek toga bilo. Dakle, Romana jesu došli s one strane, kao što ste naveli, ali su se stalno vraćali i otkupom ponovo vraćali na ove prostore. Rimska vlast je, dakle, nestala sa prostora Trajanove Dakije, ali nije nestalo, kao što smo čuli, celokupno romansko stanovništvo. Međutim, prva migracija romanskog stanovništva je krenula sa prostora Rumunije na prostor današnje istočne Srbije još u drugoj polovini 3. veka nove ere. I šta je bilo sa tim stanovništvom do konačnog naseljavanja mnogih slovenskih plemena na prostoru Balkana? Znate kako, krenula ta prva, ali rekli smo već, napomenuli da je bilo non stop čestih i sa jedne i sa druge strane tih, znači to je to stanovništvo, nema podele tog stanovništva severno i južno od Dunava, to je vazda isto stanovništvo, zbog tih čestih germanskih, avarskih, ne znam, hunskih, kasnije slovenskih plemena, pa i do doseljavanja, konačnog doseljavanja Slovena nakon 614. 15. 16. godine. U 4. veku se već formira jedna nova prefektura Ilirik s dačkom dijecezom, koja ima provincije Mezija Prima, Dacija Ripensis, to je priobalna Dakija, to je baš ovaj naš prostor Timoka, ne znam, recimo Mezija Prima je oblast današnjeg Braniča, da kažem tako, prema Beogradu, malo je veća nego današnja istočna Srbija, i da kažem, ta prefektura Ilirik je formirana upravo zbog odbrane, još uvek odbrane limesa. Da je to tačno, možemo znati da je pored 6 legija, nekad je limes, znate, imao 2 legije koje su tu stalno bile na ovom prostoru. S druge strane je bila ta Trajanova Dakija koja je imala 1 legiju. Kad se nakon 271. došla i ta legija, ovdje imali smo 3 legije. A već u 4. veku zbog tih upada
germanskih plemena zbog ubistva imperatora Decija 250. godine upravo od Germana, to već postaje ozbiljna stvar. Na prostoru tog severnog dela Ilirike, te dijeceze Dakije, imamo sad 6 legija koje brane limes i 40-ak domaćeg stanovništva, 40-ak ali i kohoti tih pomoćnih vojnih jedinica koje brane limes još uvek. Rekli smo, Konstantin Veliki počinje da gradi ponovo utvrđenja, da ih ponovo stavlja u funkciju i tako dalje. No, to nije dovoljno koliko već tih upada ima na ovim prostorima. U to vreme se komanda, da kažem, daje i duksu Mezije Prime i duksu Dacia Ripensis, ali se zbog učestalih borbi s varvarima formira i jedna posebna komanda na čelu sa magistrom militum per Illyricum. To bi trebalo prevesti onako kao general ilirske vojske, koji ima pod svojom ingerencijom, da kažem, još nekih 15-ak legija, molim vas, to su, ali ne one stacionirane na limesu, nego one pokretne, legio comitatensis ili pseudo comitatensis. Legije comitatensis, to su, vidite, po rečima, to su prve komite na ovom prostoru domaćeg romanskog stanovništva, koje što postoje, koji brani svoju zemlju, svoje latifundije, svoje potomstvo i tako dalje, na kraju krajeva svoja ruda bogatstva, jer svi oni koji su prešli iz Dakije na ove prostore sad, a tamo su bili dački rudnici bogati zlatom i tako dalje, sad se počelo zlato i sve to ponovo, to rudarstvo je cvetlo na ovim prostorima, znači bilo je šta da se brani. Imamo prve, dakle, te komite koji, nekih 6 legija koje su non stop pokretne, gde se pojavljuju varvari, oni im idu u susret. Ali imamo i one pseudo, znači onu polupokretne jedinice, koje su zapravo jedinice koje brane svoju teritoriju. One su jedinice od običnog sveta romanskog, koji je tu živi u tom svom naselju, ne znam, ima svoje refugijume iznad naselja, da se u slučaju od varvara brane na nekom utvrđenom brežuljku, i tu su prvi fosatumi, napravljeni su način kako da se brane od tih varvara. Vidite, ta reč fosatum je danas u vlaškim govorima sat, to znači selo. Selo znači ograđen prostor na kome se neko od nečega brani. To je vojna terminologija. Na ovim prostorima svi ti ljudi, svo to romansko stanovništvo, koje je sad žestoko puno, grade se novi gradovi za toliko. Anastazije Veliki već krajem 4. početkom 5. veka već gradi na ovim prostorima. Pa sve do tamo, rekli smo, do Justinijana i Teodore, koji grade početkom 6. veka do 541. godine, grade gradove kojih i danas imamo kao naselja. To su Aldanes, to je današnji Aldinac, imamo Vermezion, koji je danas Vrmđa, imamo Kandilar, koji je danas Kandilica, i tako dalje, i tako dalje. Znači, pored navedenih tih pisanih izvora koje govore o tome, mi imamo, šta ja znam, vile rustike koje nisu ograđene, koje su porušene, koje danas mi kao sa arheološkim iskopavanjima vidimo kada su nestale sa ovog sveta, kad su porušene, kad i tako dalje. Felix Romanijana je tu, blizu nas. Sva ta stratigrafija u tim arheološkim iskopavanjima su dala rezultat u tom smislu da su tu bili i Goti koji su već romanizovani, koji sa domaćim stanovništvom romanskim čini jedan poseban svoj kulture romanske, pomešan sa tom kulturom Čarnjakov, Santana de Moreš, recimo, koje je na prostoru Rumunije, opet rekli smo, ti romani koji su tamo ostali i tako dalje. Znači, to stanovništvo živi punim životom ovdje i još uvek žestoko do početka 7. veka brani ove svoje prostore. Sada, dolaskom raznorodnih germanskih, hunskih, avarskih, slovenskih i bugarskih plemena i rodova, da li romansko stanovništvo s ovih prostora nestaje ili ih i dalje istorijski pisani izvori pominju i koji su još pokazatelji romaniteta, da tako kažemo, na ovim našim prostorima, na prostorima istočne Srbije? Pominju ih izvori, pominju ih Prokopije iz Cezare, Mirakla Sankti Demetrija, odnosno čuda Svetog Dimitrija, koji pominje na ovim prostorima romane sve do 685. godine. Znate, mi klasične izvore
historijske koje imamo u antičkom periodu, nažalost, već u 7. 8. veku imamo manje. Zašto? Pa zato što je ta struktura administrativna pa i crkvena, hrišćanska, na ovim prostorima porušena. Narod je u bežani ovamo namo, ali on je još uvek tu. Po čemu možemo vidjeti? Pored, kažem, Amijana, Marcelina, Agatija, ne znam, De Edificis o građevinama tog Prokopija i Cezareje, ne znam, drugih romana koji se pominju na ovim prostorima. Mi imamo, recimo, čak i Sermisijane. Koji su to? Pa to je stanovništvo koje odavde iz svih balkanskih provincija odvedeno u roblje u današnju Panoniju. Kaže izvor od Julijskih Alpa do Ponta, odnosno do Crnoga mora. Svo to stanovništvo romansko je, kažu svo, i tu je malo preterano, razume se, ne treba shvatiti izvor onako doslovno. Romanskog življa je ostalo tu, ali je veliko mnoštvo življa romanskog prešlo s druge strane. Tamo se u tom avarskom kaganatu, prvom avarskom kaganatu u Panoniji, koji je tada bio, tu su i Huni koji su propali nakon 451. godine sa Atilom, sav taj konglomerat, taj šar zemaljski Panonije i Vlaške nizije i tako dalje, preko koga prolaze ovamo Sloveni, takozvani Vlaški Sloveni, to je istočna i južnoslovenska grupa slovenskih plemena, i zapadni, odnosno to je ovi panonski Sloveni koji prolaze ovamo da naseljavaju današnje prostore ex-Jugoslavije pa do Slovenije i tako dalje, do Karantanije. Znači, svo to romansko stanovništvo je velikim delom odvedeno tamo 618. da bi pod Kanom Kuverom, to su oni panonski Bugari koji su tu već negdje pojavljuju krajem 5. veka, rekli smo malo pre, sada se sa njima vraćaju na svoje 685. godine. Vidite, to je ako zadnji izvor koji imamo u istorijskim pisanim izvorima grčkim, da ima slovenskog življa i oni se sad zovu Sermisijani. Ti Sermisijani dolaze iz Sremske, takozvane današnje Sremske oblasti. Sirmijum je bio glavni grad te provincije, u Panoniji. I oni se čak na prostoru Altina, a i Altin je bio grad pored Sirmijuma, opet u Panoniji. Sad je Altin dole na Kosovu, na prostoru Altina imamo Katun Vlaha Sremljana 1330. pa se pominje 1381. Pa se onda na ovim prostorima dolaskom Turaka nakon 1396. pominje selo Sremljane u Boljevačkom kraju. Dakle, evo vam stanovništva koji ide južno, severno i tako dalje. Normalno, tu su hidronimi, odnosno potamonimi ili hidronimi, nazivi svih tih u istočnoj Srbiji reka, potoka i tako dalje, koji su žestoko romanski i dapače rumunski, kako kaže Zvezdana Pavlović, koja je radila doktorsku studiju u Srpskoj akademiji nauka na osnovu toga. Imamo u vezi sa romanskim elementima, recimo romanske elemente, pa čak i rumunske, imamo toponime od Timoka Osogova pa do Šare, ovaj romanski klin koji je ostao da se poveže sa onim romanima koji danas imamo u Makedoniji, u Grčkoj, Južnoj, Faršeriotima, ne znam, u Albaniji, znači u Grčkoj, svi su oni sad danas Armeni, odnosno Aromuni, odnosno Cincari, kako ih mi zovemo. Taj klin se presekao, dakle, razvojem i širenjem najpre bugarske državnosti sa istoka, a onda i srpske državnosti sa zapada. I taj je prekinut, ostaje ovaj klin danas koji je tu, pored toponima, pored sanktorema i hagionima. Sanktoremi i hagionimi su zapravo nazivi nekakvih nekadašnjih srednjovekovnih, pa i do 10. veka crkava i bogomolja, koji danas više nema, ali su ostali nazivi mesta gdje su oni bili. Nikad na ovim prostorima nismo bili bez Romana, odnosno današnjih Rumuna, Dako Rumuna, kako god. Da. Sada, kada pominjemo naziv Romani, naveli ste tokom razgovora i neke druge nazive romanskog stanovništva koje ste nalazili u istorijskim izvorima. Kada su onda i u kojim izvorima se spominju Vlasi kao potomci tog romanskog stanovništva? Znate, prvi put rekao bih da je Amijan Marcelinus, recimo Amijan u svojoj istoriji, pominje povodom jednog izveštaja iz 365. godine, pominje antroponim, odnosno
imenuje nekog velikog dostojnika kao Vlahobaudes. Vlahobaudes je sa starogermanskog preveden kao heroj Rimljana. Znate, prvi put, dakle, rimsko stanovništvo, pa i heroj Rimljana, se spominje kao Vlaho, kao Vlah. Kasnije mi imamo tokom 6. veka, 5. i 6. veka, recimo imamo čak i takve antroponime kao što su Gosvalh. Gosvalh, naziv za Gota Valaha. Znači, Got koji se, romanizovao. Pa imamo, recimo, Gebu Valhus, odnosno Gepid Valahus. Gepid koji se romanizovao, koji je prihvatio latinski jezik i rimsku kulturu. Imamo Saksvalo, odnosno Saksonce Vlahe, koji su zapravo romanizovani. Imamo još Suabalah, odnosno Švaba, što bi mi rekli Vlah, koji je, dakle, romanizovan i tako dalje. Kasnije sve te kancelarije, da kažem, svih tih državica i država na Balkanu i van Balkana, nazivaju i Francuze Vlasima, nazivaju i, čak se i Dubrovčani nazivaju Vlasima. Prvi izvori na prostoru ovom ovde pominju Vlahorinhine, rekli smo već u 7. veku se pominju Sermisijani koji prolaze ovim našim prostorom sa područja Srema. Imamo čak i Vlahe, kaže ovako, Valahi ac pastores Romanorum, u jednom izvoru iz 9. veka, znači Vlasi ili pastiri Rimljana. Evo te prve socijalne strukture tog romanizovanog stanovništva. Zašto? Pa 9. vek je poznat kao opšta bežanija romanskog stanovništva iz napuštenih gradova, naselja, iz jednog civilizovanog sveta, odlaze u planine da bi opstali kao stočari nakon dolaska, bugarskih plemena, nakon i tako. U to vreme se pominje ovdje i gens Timocianorum u jednom izvoru, nemačkom izvoru i tako dalje. To su potomci onih Timaha koji se pominju u 1., 2., 3. veku na ovim prostorima. Pominju se Pikenzi, gens Pikenzium. To su oni maltene antički Pikenzi koji su ostali na području današnje Brančeva Peka, Peke odatle potiče i tako dalje. Znači, Kekaumenos, Nikita Honijat, ne znam ko od vizantijskih ili latinskih izvora ne pominju Vlahe kao romansko stanovništvo na prostorima Balkana i na prostoru istočne Srbije. Da. Pa lepo, dakle, spomenuli ste mnoge nazive Vlaha na ovim prostorima Balkanskog poluostrva. Sada bi bilo lepo i zanimljivo da nam objasnite otkuda toliki nazivi i da li postoji razlika među njima i ima li izvora o njihovom jeziku koji je danas, moramo kazati, kamen spoticanja unutar te vlaške zajednice? Da. Ima mnogo izvora, razume se da Gervazije Tilburijski, odnosno Gervazije de Tilburi, ukazuje nam na 1211. godinu gdje kaže da je između Hemus Monsa, odnosno Stare planine i Ripei Montesa, odnosno današnjih Karpata, da je tu mnoštvo Vlaha na sve strane i čak pominje jednu vlašku zemlju, i on kaže Terra Blakti, tako je naziva, koju on smešta između Vicus Ravana et Vicus Nifa. Vicus Ravana et Vicus Nifa je zapravo na prostoru od srednjovekovnog grada Ravna do današnjeg Niša. Taj prostor se zvao Terra Blakti, odnosno zemlja Vlaha, u kome je mnoštvo, da kažem, Vlaha, koje, vidite, sad se spustilo malo od Dunava i Save, već južnije i tako dalje. Znači, prve te migracije su uvek tekle sa severa ka jugu, da bi posle dolaskom Turaka opet, da ne kažem, krenule nazad prema severu. Pomenuo bih Rinaldo degli Albizzi, koji 1626. godine kao ambasador Firence na dvoru kralja Ugarske beleži Vlahe koji imaju jezik Rimljana. Pa kakav bi to jezik bio nego zapravo današnji rumunski, istočne Romanije koje se i do danas sačuvao. Ako mi dozvolite, ja bi samo naveo jedan izvor ovako koji kaže, to je taj episkop iz Modruše, koji kaže ovako: Vlasi donose kao argument njihovog porekla činjenicu da govore od postanka narodni jezik, naime latinski, i kada se susreću s tuđincima,
daleko ono od latinskog, znate, kad je tu 15. vek u pitanju. To je zapravo proto-rumunski današnji, preteča današnjeg rumunskog jezika. I kada se susreću s učenicima, pokušavaju da razgovaraju s njima i pitaju ih da li ako znaju da govore romana. Danas bismo mi rekli romana. To je to. Odakle i romana, odnosno lingva romana, limba romana. Vidite, to ne treba. Zato je pomalo smešno, onako danas i ovo, a i ne znam čemu to, da se pošto poto siluje da se naziva jedan jezik koji ima svoj naziv, da se naziva i vlaškim jezikom na ovim prostorima. To sad upravo pokušavaju neki iz Vlaškog nacionalnog saveta. Sad, s druge strane, mnogi autori iznose mišljenje da su Vlasi samo socijalna, a ne etnička kategorija. Kako vi gledate na ovaj problem i ukoliko tvrdite da su etnos, kojim dokazima baratate, da li ih imate i ima li o tome u stvari istorijskih izvora koje tako često pominjete? Ima, razume se da ima istorijskih izvora, zapravo ima na sve strane, samo je dobra volja da ih proučavamo i znanje koje nam treba da bismo ih izneli na svetlost dana. Da navedemo vizantijske i latinske koje smo i do sad naveli, da navedemo jermenske koji pominju kao etničku strukturu, a ne socijalnu, da pominjemo mletačke izvore, nemačke, ugarske, francuske, srednjevekovne i tako dalje, iz 14. 15. veka. Znate šta, da pominjemo dubrovačke izvore, da pominjemo izvore srpskih srednjevekovnih vladara, hrvatske izvore, hrvatskih velmoža, banova i tako dalje, Hercega od Bosne. Svi oni pominju, ne znam, ovakve i onakve Vlahe od Kvarnera, Kvarnerskih ostrva, pa sve do Srbije, Bugarske, Grčke, Albanije i tako dalje. Da napomenem samo da ako su Vlasi socijalna kategorija, zašto ih onda nalazimo, ajde da kažem na pitanje odgovorim pitanjem, ako su socijalna kategorija, zašto ih ima u svim socijalnim kategorijama srednjevekovnog društva? Znači, ima ih ajde da kažem, od onoga ubogog Vlaha koji u hrvatskim izvorima kažu ki sira nima, odnosno koji sira nema, do onoga koji je ratnik na konju, ne pešadinac i tako dalje. Znate, opremiti ratnog konja toga ima i u srpskim poveljama i tako dalje. Ako su Vlasi jedna socijalna kategorija koja se bave stočarstvom, zašto se onda srpsko stanovništvo u izvorima bavi stočarstvom? Ako su socijalna kategorija, pa su samo stočari, a zapravo su Srbi po tome, ja ne vidim drugačije kako bi nego da budu Srbi, da su socijalna kategorija koja se bavi stočarstvom. Zašto u srednjovekovnim srpskim poveljama imamo da se Vlasi bave gradozidanijem, odnosno da zidaju gradove, da popravljaju, održavaju, da imaju svoje vinograde, da se bave kao ponosnici na Balkanu, da imaju svoje stotinak, ne znam, kolonu, stotinak maziki koje prenose robu do Kučeva, do Vidina, preko naših prostora, do Novog Mesta ili tako. Dalje je ruda u pitanju, dalje je kožarstvo odavde s ovih prostora za bogatu Mletačku republiku, za Dubrovačke, te bogate gospare Dubrovačke republike i tako dalje, odnose i donose robu i tako dalje na ove prostore. Znači, oni su i ponosnici. Ako su oni migrativni, kako se govori najčešće, da su oni samo stočari, zašto imamo, recimo, baš u Braničevo, da pomenem, selo Košarna, selo Vlaha, selo Vlasi Radivojevci, selo Vlasi Košarna i tako dalje. Zašto se u mnogim srpskim, herceškim poveljama, dubrovačkim poveljama, u matrikulama, da kažem, dalmatinskih gradova, ne znam, u hrvatskim kancelarijama i tako dalje, pa i u ugarskim kancelarijama, zašto se oni pominju, ti Vlasi se pominju barabar sa Srbima. Znači, Vlasi i Srbi i Slavi ili Vlasi i Latini, Vlasi i Grci i Bošnjaci, Vlasi i Kroati, odnosno Hrvati, Vlasi i Arbanasi, Vlasi i Bugari i tako dalje. Pa po čemu bi onda, ako su socijalna, mislim, Bugari su ipak etnos, Srbi su ipak etnos, svi ove koje smo sad pomenuli, Grci i tako dalje su etnos,
a uzetnost da se pominje jedna socijalna kategorija. Malo je neodrživo, znate. Uostalom, evo da navedem samo jedan primer darovnice kraljice Jelene iz 1280. godine. Ona kaže ovako, citiram, od vlastel velikih ili malih i vladuštih pročih, ili je Srbin, ili Latinin, ili Arbanas, ili Vlah. To će reći, od velike i male gospode i ostalih vladajućih elemenata imamo, dakle, ili su Srbi, ili Latini, ili Arbanasi, ili Vlasi. I toga i u drugim izvorima pominje. Ili su Bošnjaci, ili Kroati, ili Vlasi, ili Srbi, ili Rascijani, ili i tako dalje. Lepo, lepo. Dakle, iz ovoga možemo da zaključimo da su Vlasi etnos koji se može naći u svim socijalnim strukturama srednjovekovnog društva. Ako je tako, kako se prema njima odnose zakoni balkanskih srednjovekovnih zemalja i da li oni imaju neko posebno mesto u društvu? Naravno da imaju. Najprej da kažemo da ima manastirskih, da ima velikožupanskih, banskih, ne znam, herceških, kraljevskih, carskih Vlaha, ali ima i onih slobodnih samostalnih Vlaha na takozvanim vlaškim zemljama, kao što smo vidjeli Tera Blahti, rekli smo malo čas. Ima onih koji imaju svoju zapravo autonomiju svake vrste. U jednoj povelji kralja, a potom i cara Dušana Silnog, srpskog vladara, pominje se zakon Vlahom, to jest zakon Vlaha, u kome oni imaju sva svoja prava. Spominju ih u matrikulama dalmatinskih gradova, rekli smo, u poveljama hrvatskih banova i tako dalje, gdje oni imaju svoje slobočtine, tako kažu, hrvatski izvori. Oni imaju, da se razumemo, pričamo o tim slobodnim Vlasima, i ovi su svakako u izvorima navedeni koja su njihova prava, koje su njihove obaveze prema manastiru, prema hercegu, prema kralju, prema ne znam kome pripadaju. Ali i ovi slobodni, oni čak imaju svoje vojvode, knezove, sudije ili suce u Hrvatskoj, kneževe, primićure, katunare i mnoge druge koji vode računa o njihovim sloboštinama, o njihovim pravima i tako dalje. Da napomenemo da, recimo, u povelji cetinskih Vlaha na reci Cetini u Hrvatskoj među Hrvatima bilo je zabranjeno Hrvatima da mogu biti birani u te njihove prestižne titule i tako dalje. Znači, Vlasi imaju svoje ljude koje postavljaju na tim mestima i tu ban ne može ništa da uradi, da utiče i tako dalje. Njihova prava i autonomije su se, rekao bih, zadržale i u turskom periodu, u 15. 16. veku. Vidimo, recimo, zakon Brančevskih Vlaha, zakon Vidinskih Vlaha i svi ti zakoni se pominju u svim popisima i u svim zakonima na ovim prostorima. Da su oni i tu imali svoju slobodu, vidimo, imamo tu našu krajinu gdje se znalo da Turčin nema pravo da ulazi u taj prostor uopšte. Oni su sami prikupljali porezu i kad je to postao carski has, oni su direktno Padišahu, da kažem, nosili preko Vidinskog Beglerbega i tako dalje, davali svoja podavanja. Nije Turčin skupljao poreze, pa da im uzima više nego što inače uzima raj i tako dalje. Razume se, tokom turskog perioda kada je krajina izgubila na tom, da kažem, na tom značaju kao prema osvajanjima dalje Ugarske, kada su osvojene ugarske zemlje, onda im je ukinut, da kažem, ta filurija koju su oni davali. Postali su Vlasi rajetini. Pre su bili Vlasi filurdžije, Vlasi vojnuci, Vlasi akindžije, a sad Vlasi rajetini. Ali vidite, znači sad su postali raja, ali svejedno Vlasi rajetini. To opet naglašava njihovu etničku tu, i tako dalje. Kako god, mi moramo znati to da je, ajde da kažem, prva pobuna protiv otomanske vlasti na ovom prostoru ovdje, a ona je došla nakon 1396. Već 1404. godine mi imamo prvu pobunu Vlaha, upravo zbog svojih sloboda koje su Turci hteli da ukinaju. Nisu uspeli
I normalno, to su tek uspjeli nakon 1560. godine. Tu sad već počinju ratovi sa Austro-Ugarskom i tako dalje. I ajde, posle procesa gdje su Turci izgubili kod Beča 1683. godine, više se gubi ta moć turske carevine i samim tim ti protokoli, ti zakoni ovih i onih su već poremećeni. Da. Sada, gospodine Gacović, ako je to tako, otkud onda problem i koji faktori generišu problem nacionalnog identiteta koji postoji, koji imaju danas vlasi? Znamo da ima među njima i onih koji se na popisima uz sve one njihove manjkavosti nacionalno opredeljuju kao Srbi, zatim kao Vlasi ili kao Rumuni. Kao Rumuni, da. Znate, to je, rekao bih, političko pitanje više, a ja ću kao istoričar pokušati da dam više svoje viđenje nego pravi odgovor možda i nemam. Ali nacionalna svest kao i druga nacionalna svest bilo kog naroda formira se tokom složenih istorijskih procesa. Ona je, da kažem, ta etnogeneza je, te nacionalne svesti je delom patriotizam, delom nacionalni ponos, delom rodoljublje na jednom prostoru i tako dalje. Znači, Vlasi na prostorima istočne Srbije, posebno oni Vlasi Ungurjani, su u velikom broju došli iz tadanje vlaških, rumunskih danas, da kažemo, zemalja i prostora Banata, Almaša, ne znam, Vlaške i tako dalje, na prostor Braničeva posebno. Mnogo ih više došlo nego ovdje gdje su Vlasi Carani. I oni su došli nekih vek i po pre formiranja rumunske države sa nacionalno osvešćeni i tako dalje i tako dalje. Znači, pre toga imamo ne nacionalnu svest, nego svest naroda, svest da pripada nekom etnosu, svest i tako dalje. Tek 1861. godine se formira rumunska državnost i počinje to osvešćenje i tako dalje. S jedne strane. S druge strane, oni su na ovim prostorima sa srpskim življem se digli bunu protiv Dahija. Oni su na ovim prostorima sa srpskim narodom osvestili se i formirali jednu svoju, da kažemo, novu zemlju kojoj i danas pripadaju, Srbiji. Znači, znate, sve to buđenje nacionalne svesti nije imalo gde, jer nacionalna svest nakon te etničke strukture tog stanovništva morate imati državnost da biste došli do nacionalne svesti. Razume se, Vlasi na ovim prostorima nisu imali svoju državnost, prema tome i nedostatak je te nacionalne svesti. Drugo, to je prva stavka u nekom mom razmišljanju. Druga stavka je da vi za nacionalnu svest morate da radite. Ona se formira, nije ona data, znate, s njom se ne rađate. Prosto, a kako se formira? Pa formira se državnom politikom, nije išlo u korist državi Srbiji da formira nacionalnu svest vlaške nacionalne manjine ili rumunski, tako dalje, na prostoru Srbije. Bilo je, srbizacija je preko školstva išla, imamo mnogo materijala što se tiče školstva, da su škole upravo bile posebno, da kažem, imale obzira da prema vlaškom stanovištu da se rumunizmi izgube, kako kaže u jednom izvoru, da se rumunizmi izgube. Znači, putem školstva, putem crkve i tako dalje, gledalo se da se to, romansko stanovištvo, rumunsko stanovištvo utopi, u srpski živalj. Eto, ta etnička diferencijacija sama po sebi i jezik u odnosu na srpski živalj ne daje nacionalni identitet. Na tome se treba raditi. Još veoma malo imamo vremena, pa na kraju šta biste preporučili vlaškoj zajednici kako bi opstala na prostorima istočne Srbije i kojim bi to sredstvima i mehanizmima ona mogla pomoći pre svega samoj sebi, ali i većinskom narodu u toj borbi za demokratizaciju društva? Rekao bih da se najprije treba napravi povoljna atmosfera u srpskom društvu i da u vezi sa vlaškim pitanjima na koju trebaju raditi koliko obrazovani Srbi, toliko i obrazovani Vlasi.
Znači, ne može manjinski narod bez većinskog naroda da mora dobiti pomoć. Ne može sve na svojim leđima nekakvim. Onda državni mediji i štampa, znate, da prozbore o problemima Vlaha u duhu tolerancije, kao što sad, recimo, vaša televizija Best radi. Ovo su emisije upravo promotivne o Vlasima. Toga nemate na državnim televizijama, ne pominju se nigdje. Štampa se uglavnom bavi Vlasima ako su vlaške magije, ako su ubistva, znači sve u jednom negativnom koloritu, da tako kažem. I da se, pod brojem 3, da kažem, implementiraju zakoni Srbije da po pitanju nacionalnih manjina, a rekao bih i drugih zakona koji, nažalost, u ovoj zemlji jako dobro su valorizovani od zapadnih zemalja Evropske unije, ali oni zapravo nisu zaživjeli. I kad bi sva ta 3 elementa, znači ta povoljna atmosfera, ta državni mediji i štampi bili pozitivni u odnosu prema Vlasima i kad bi se implementirali svi mogući zakoni u vezi sa nacionalnim manjinama, a u odnosu na Vlahe, kao i drugi, ja mislim da bi bilo bolje u ovoj zemlji i za tu manjinu i za tu većinu, da se, da kažem, svi ostavimo nekih naslaga prošlosti, strahova. Koliko strahova ima u srpskom življu, znate, da im se ne dogodi Kosovo, toliko straha ima u vlaškom življu da ne budu prognani, da ne budu maltretirani kao takvi, ako se tako izjašnjavaju, da ne izgube radna mesta, čak neki kažu pa da ne izgubimo penzije i tako dalje i tako dalje. Znači, na tome treba raditi većinsko stanovništvo uz pomoć vlaškog življa da bi za sve bilo bolje u ovoj zemlji. Hvala vam puno na razgovoru i što ste bili naš gost. Sa nama je bio gospodin Slavoljub Gacović, doktor istorijskih nauka i bibliotečki savjetnik. Gledali ste Vlaški mozaik. Doviđenja. Ovde žive od vajkada. Sa nama su u prošlosti delili i dobro i zlo, a o njima se gotovo ništa ne zna. Vlasi, o njihovim običajima, kulturi i tradiciji, ali i problemima sa kojima se suočava ova zajednica. Saznaćete u serijalu emisija posvećenih Vlasima na Best televiziji.